iti Masakbayan. Daon, Lena. Ay na. Nasaya at mat. Kunak na madamdama ka pa ya sumangpot. Ako namat nga ag-overtime ka. Malpas ko mo dyan aramidag. Isa, gusto mo na dyan 3 oras nga overtime ko. Sigurado mabisin kan. Nangan gaya man ni Louie. Imunan, ta mabisin ka nun. Nasaya at mata. Ta narigat na makinin no rekit din. Kahit sa kangay, nangan ka kumamot na bakit? Agid dantan. Sa anak pa'y mo ta mabisin itay nangan di anak ta. Ay, kasta ya. Kaya tayo nga rodan ni Louie. Adan ay, tisilad na. Nasaya at nga rod. Hala, mabit lang. Tayo nakagpalastap no, makapangantamatan kat ni Rabiin. Sige nga rod, tagid da Sara kon. Apag hoston to, inton makapalas ka. Aywan bakit? Nagsweldo akon. Apag iso nga rod, tapno makabayad tayon iti abang inton bigat. Kan adaji, ibagbaga di anak mo agatangan na kano nga, arwatan na para iti pagadalan. Makamukan to na, no niya ti kasapulan nagatangan para diti balay. Kan kastamo tin iti pagpagatang ni Louie nga anak ta. Sige, siyakton ti makaam mo. Ay, kapag iso man lang ang tinasweldo ka para gastos tayo. Aging ganyan sumaro naman na nasweldo. Kasta talaga, Rico. Naimbagkit di ata da, kan mayan anay mat. Di kaya't ko kumamot, daytay nawadwad mat daytay adamat masobra. Madanon to dayta, anya ka kadi. Agyaman talaangan tauray kaskasano, saan tayo amakamkamtod. Sana kas kadagiti dumaan na iyutang danton ti sweldo da sakbay amaala da. Ay, sa bagay mo't kit di Tinamin matampanulot mo. Ala maturog kakit din, tapno makainan nakamot nun. Daddy, Domingo ita, saan tayo kada mapanagpasyar? Saan man anak ko? Nga mapandayo pa'y makimisa, sakbay ang mapanda kay pasyarwan? Yes! Kung naklakit din no saan tayo magpasyar ita, Daddy? Pampanunutot nga rod adumagas tayo matidyayan da lolo kan lolam. Tani, medyo nabayag mo't pasitan na ditay nasarungkaran ida. O sige, Daddy, kayat ko. Mailiwak mo tan kada lolo kan lola. Sige, mapan ka nga rod agdigo sa anak, tapno makasukat kamatan. Ibagam ka ni mamim, adarasan na tagin now, tapno makaruwar tayo matkan. Wan, Daddy! Bagbanta nakapasyar kayo, Rico. Mailiw kami matan kandiluway. Pasensya kayo na ita kami manlangan ang nakapasyar tatang. At na ngamin inasikasok kadagiti kalabas. Kano dadoma? Kaya't kumati agina na tong galawan trabahok. Sa bagay. Ay, kumusta mati trabaho mga anak ka? Okay lang matatang. Oray kaskasan no? May saksakad kumot ati pamilyak babae ni ti trabahok. Kasanaw kat agab-abang kayo mat ngamin iti apartment. Isupay apay bayadan yaw. Kagangay na atatang. Well, nagamdoon namong kayo kumay ti singasing mi kaninanang yaw. Adito kayon nga agnaad. Di supay kumabot ti maimpad yaw. Apagbaybayad yo iti binulan nga abang yaw iti pagnanagdan yaw. Ha?
Nakababain mat makilublubon kami pa lang dito'y tatang. Anya ko matikabain mo katwa kami lang mat kanina nang ikaw. Nakalawlawa na ito abalay. Tatang, Ibagam ko ni Lena, dito'y kayong ngagnaad. Tauray isumula na itan at may tulong may kada kayo. Bala, bayan niyo talukuyok manin ni Lena, tatang. Talaga, mabait niya na makikabalay kada kayo kaninanang. Nabayagan nga alalukuyan da kami dagiti katugangak a makipagnaeden kadakwada man ang Emmy. Taisupay kano a maimped mi ti pagbaybayad mi iti abang. Nga mabainak ngamin a makipagnaed kadakwada. Nilakay ko ti buridag kadakwada nga agkakabsat manang. Adan ije balasiw taaw dagiti dua ken pamilyado dametten. Mangup opisina ti asawa nga mapaghustula ang ti masusweldo na a para gastos mi iti inaldaw kan para iti panagadal ti anak mi. Saan akas ka dagiti kakabsat nila kay ko ti estado mi iti biyag, iso akayat dagiti katugangak ti tumulong kada kami, babaan iti panagnaed mi iti pagtaanganda. Awan mo't ket diti makunak kadakwada, tanasisingpat damat anaka ikamangak. Aging ga iti may nga aldaw, pinaayaban dagiti katugangak nila kay ko, taadda kano napatag a pagsasaritaan da. Kadijay ko na yung importante nga ibagayaw, nanang, tatang. Naimbag tayo may karikaw. Di nanang mula ngayon di mangibagakan ka. Imbawag namin ni Manong mo idirabi kung kumustaan na ka, kastamot ti trabaho. Di imbagayo ko mga ijelat ta sigod at ipagtrabaho ang nanang. Isumot ti kunak, kat padpadamag na, no kayat mo kanot ang trabaho iti pagilian nga ayan na. Anya? Mapanak ang trabaho ijay? Kunana, nanang? Enrico, kaya't nakamot at tulungan di kabsat mo atap no sumaya at di pa nagbiagyaw. Amo na nga minasaan matunay adak kaltiswel daw may ti pagpapaayam. Anya ti makunam anak ko. Ni Manong mo kanaw ti manggastos iti ipapan mo ijay. Nagsayatan ngayon, nanang. Kasla, kaya't ko dahi nga idijaya ni Manong Ay dinasaya at no kayat mo anak ko. Sayang ti oportunidad nga idijaya ti kabsat mo. Saan laday tari ko? Mabibit kayo pa makaurnong kanila na iti para iti masakbayan ti anak yo. Kastamat na ati pamilya yo. Sige ta, ibagak dahi ta kanila na tatang. Nanang, talaga kaya't kumutan di mapanagtrabaho di balasiw tao, barang sumayat mo tanti panagbiag mi. Malaga road, ang lukuyom di asawam. Amok, apalubusan na kadayjay. Tim ako na miti idijaya kanyak ni Manong ko, Lena. Mayat no mayat, maiyadayukan akada kami. Kasta talaga. Masapol na agsakripisyo tayo.
No kaya tayo alam mong awti pa nagbiag tayo iti kinarigat. Kasla nagrigat ngamin no madayo ka. Iti damo lang dahi ta bakit. Mayroam tayong tumatlaan. Diyak ba't kumakayat tayo madayo sayang ngamin di oportunidad. Para dahi iti pamilya tayo, bakit? Sa bagay, Isa pa nga asim, tao manugot ka kuman. Tapno mapasaya at kumatan ti panagbiag tayo. Kaya't kumati maadan iti bukod abalay. Kat amok akabailan tayo dayta. Iti kanitong agtrabaho akon, iti abroad. nakapagsarita kayo ka din kani bakit mo, Rico? Wala nang, kinasarita ka na imbag may papan iti jaya kanyak ni Manong. Kat naalukoy ko. Iso na lang ta, awan ton ti kadkadwada iti pag-abangan mi nga apartment. Saan a problema dayta? Di iyakar mo itad diti balay. Kailala ti pag-abang yaw. Kakaiso na nga daday ti balay ang mabalinda pagyanan no makapanaw kan. Mabayin namin ni Lena makikabalay kada kayo, nanang. Anya ko matikabain na. Uray day talaangan ati ba itulong mikan ka? Yay saan kayo nga agabang? Urnungan nyo laangan ti pag-abang yaw. Ipalawag mo day ta ka ni Lena. Dua kami matlaang ka ni tatang yung agbalin na kabalay da. Sa bagay, kan nakamkampantimot lang ti panunot ko amang panaw kadakwada nga gina. Nadada iti poderiyo, nanang. Iso nga road ti kungkunak dayta. Ala, iyawag mo nga rodan ka ni Manong Mau, akayat mo ti mapan iti ayan na. Kat apaman amakapan kan, ialis mo matandag iti aginam dito'y balay. Sa amin na napapeles ko ang mapaniti pagilyan ni ay ni Manong Kulena. Ag-flight ako ni Timabit. Talaga nga inyapura ni Manong tipapan mo Kat masapol ang makaalis kayo matad ijibalay da nanang sakbay ti flight ko. Anya nga rod ti maramida. Uray mabainak. Masapol amapan kami makikabalay iti anak mo. Awan ti rong mga pagdanagang bakit. Amumot anasing patag iti dadakkel ko. Kaya't damat ti tumulong, aging gay ti kapagilanda. Iso kaya't damapan kayo agnad ijibalay. Ornungon talaka nun ti pag-abang tayo dito Sa bagay, adamot punto dananang. Dakkel mo't abanag ti pag-abang tayo talaga. Ano kasta? Aging pakit ang arodan tapno makaalis tayo adagos ijibalay dananang sakbay nga ag-flight Lena. Na iringpas ti amin nakasapulan ni Rico iti panagabrod naman ng Emmy. Kat uray no agkadkadak ko awan na aramidak idi imbaga ni Rico, makipagnaed kami kanong agina kadagiti dadakkel na. Kas inlanad kon, awan ti makunak kadagiti katugangak tanasimpet damanang. Sumagmamanulaang nga aldaw anak kaakar kami ti balayda,
Nag-flighten ni Rico. Kampante matiriknak iti panagabrod ti asawa, taadakat nga rod ijay ti kabsat na. Kat amok adi na baybayan ni Rico. Gagangay ti makikabkab balay, masapol a makibagayak manang. Naanayas mo ti taray ti amin, aging ga idi mangrugin nga agi patulod iti kwarta ni Rico. Hello, Lena. Kumusta kayo ni ti anak ta? Nasayaan kami, Matriko. Kumusta ngayon mo ti pan nakikabalay mo kadananang kantatang? Awan mo ko na, Rico. Tanasingpad na agpadpada. Nagragsak na ro di anak mo. Tadanda tatang akad kadwami. Kan ato di kaayayam na dito eh. Nasayat mat nga rin no kasta. Aywan gayam. Mangrugin nga gipatuludak iti kwartayo, Lena. Nasayaan mo, ta mababain akong kadananang. Bayad namin di saan mo ang panagipagpatulod. Isuda amin ti agasgastos di ti balay. Sana bale. Ta kunak mo't aso katakto ti amin na gastos da dita. Ada ko may pakaasikan ka. Ada ngamin kinid daw ni nanang. Anya dayta? No, mabalin ka no? Isupay lang ti pangipatuludak iti kwarta. Ta isulangan ti mang iti allowance yung agina. Anya? Di kagdanag ta ornungan na kanumot dagiti ipatulod ko a kwarta. Tilaang allowance yo kan dagiti maigatang kadagiti kasapulan di tabalay ti maigasay. Ibang ko na kano ti daduma. Apay ani nanang tay. Awan ka di pa nagtalatyo kanya? Saan man nga iti kasta? Kaya't nakakano atulungan na mangurnong iti sweldo diti abroad. Di ka kanagdanag, ta saan na agastusan ti ipatulod ko a kwarta. Pagustuhan talat na ni nanang, tapno saan ba niya agsaksakit tinakam na? Katanya pa'y nga rod nga ti serbing nga asawam. No ni nanang matgayam ti pangital kami ti sweldo. Lena, di ka nagpaspasugnod. Sana bale, taitad na mo ti allowance yung nga agina. Apayan bakat. Nakasukat ka man. Papanam. Mapan ko man alaan di kwarta nga impatulod ni Rico. Apay nga asikati mapan mangala. Rumbang kumaan ni Lena ata iso ti asawa na. Imbagak nga rod asyak ti pangipatuludan na. Tapno matulungak ni Lena nga agurnong. Sana balay ta itod kumot ti allowance da nga agina. Na, sana na yung kalintagan tayo tabakat. Nalangan nga ti makuna, dyan manugang sa. Nay, anya kumangay ti makunana. Kat maitad mo ti allowance da. Kat maidulin mo ti daduma. Ay, saan ka na makibiyang lakay? Nalpasan ti tungtungan mi kan di Rico. Kat naibaganan dayta, iti asawa na. Naala ko, diyan patulod ni Rico, Lena. Adtoy, ti allowance yung agina. Kan di mon panunutan ti para iti balay, ta siya akong ti makamaw. Indi po si tukbatan iti bangko ti daduma. Agyamanak nanang. No dapay kasapulan nyo, ibagamlaang kanyak. Ay na, narigat kayo ang makaurnong no nagastar tayo dito balay. Iso kasapulan ti agimpod, ta kaasi di asawa, medyo balasi utao. Uray siya kung ti makitsenda nanang. Ay saanan Lena, siyaklatan.
Ibagam no anya ti kayat di anak mo awang basida ta iso ti gatangag. Sige nga rod nanang, no dayta ti kunayo. Damagaklatan iti apu ko yo, no anya ti kayat na. Nagrigat mo't kan ti sasaadak ti abalay. Kasla sa anak nga asawa ni Rico. Kaninanang mo't ti makakaamo ang mangigigam iti kwarta nga ipatpatulod na. Basta na itadnan ti allowance mi nga agina. Ison ti makakaamo iti amin. Ultimo ti panakitsyanda. Ay, aginggat ka ano nga taaya maanusak ti kastoy. Pampanunutak lang namin di impakaasi kanyak ni Rico. Palugodan mi kano ni nanang iti kayat na. Sapay ko mga rod, tagpay sa maur-urnong ti patpatulod ni Rico. Tano saan? Agbabawin to iti nakana, no awan nagmamaayan tinagbanugan na ijibalasiw taaw. Tadi namot ngamin intalek kanyak. Umawawagan ni Rico. Hello, Rico. Nasapa ka man ngay mawag? Wala na. Excited na kita ipadamag ko man ka. Apay, anya launay ayaday ta. Tamarik na ka, kasta unay tiragsak mo amang ipadamag. Ay na-aprobaran din pa kada kiti boss ko pa nagbakasyon ko dito Pilipinas. Sumangpunta kiti mabait pa kay. Agpay, so Rico? Wen, kita mo? Medyo agbayagag dita. Tasa anak kat nga rin anak bakasyon na dagos, hindi mayak dito eh. Kastaya, ay na maragsakan na Rico. Sigurado ang maragsakan mo't uray di anak mo, apaman nga ibagak nga agawid ka. Magkagaranak nga rin, Lena. Dandan ikuyod ko lang kumantal daw. Aywan gayam, kumusta mo't dananang? Okay kayo laan? Awan problema. Lena, amok nga dati sakit tinakam mo kanyak. Mamati ako maawatam tumot lang di amin. Dinak pa kadanagan. Kabalak da ito'y. Awan di problema mi kaninanang. Nasayat na rin to kasta. Ala, orayin yung arot di panagawid ko ha. Saan ko nasukunin? Agdiretso aktulatang ni agawid dita. Sige, no isuti ko nam. Aganad ka nga rod. Iyawag mo to no kaano ti sangpot mo. Tapno makapagsagana kami mat dito'y balay.
pagtikom ti asawam kundi inam amang isagsaga na iti pangsarabo da iti isasangpot mo urikaw. Ay na, nagragsak kami ta nakaawid ka asikakaran kan anak ko. Kumusta mo't nanang kan Lena nga tatang? Awan ka diti sa bali amadmadlaw yu kadakwada? Amok ti kayat mo asawaan rikaw. Kat mamati ang nga nasaksakitan tinakam ni Lena ngam bilibak ija asawam anak ko. Tawa na pulos timpakita na amadi kan ni nanang yaw. Nagtali na ti panagraam na kada kami, anaganak mao. Amo ka na singpot ni Lena tatang. Kat sana ka nagkamali nga iso ti pinilik nga agbaling ni asawa. Ken inadagit agbaling ni anak ko. Awan makunak ti asawam anak ko. Iso anagasat ka kan ni Lena. Rico, tatang, umay kayong tamahan tayon. Agur-ura yung daranang kan Louie di kusina. Kasta kaya Lena. Uwan tatang. Mala, umay kan tatang. Magagara na kun amangan kadagiti na iluto amakan. Namiss ko dagijay tatang. Itatadalpas tayon anangan, kaya't kung agsasarita tayo Rico, Lena. Ada ka no ti napatag nga ibaga ka na kayo ni nanang yaw anak ko. Anya day tananang. Umunay ti amin, kaya't ko ti agyaman kan ka Lena. Ta itilaksid ti amin, awan apulos ti impakita maamadi kada kami kan itatang mo. Bayat ti kaadayo dito ibalay. Anya kumaga po apakitaan kayo iti madingay nanang. Anya kumatipam ko ta kamarami diti kasta. Amo kanak ko. Adalimod nga inimpa na masakit tinakam kanyak. Gapo iti panakibiyang ko iti kwarta nga ipatpatulod ni Rico. Ha? Amo kasaan at talaga maiparbeng. Inuray ko atong ngaram ti inaramid ko. Ngampulos asaan mo nga inaramid. Katgapo iti dayta. Sa anak an apaay iti panang subok ko kan ka. Nanang? Saan na nagkamali ti anak ko ang asawa kan ka Lena? May saka apagwadan nga asawa. Do sa bali laang dayta, sigurado nga inapan akon. Wano saan? Inapa mo ni Rico. Diyak to aramidan day takada kayo nanang. Nagsamak dakitimbaga kanyak ni Rico. Adumtang to ti panawan, amaawatak ti naramidyo. Kaya't ko nga itaday to'y alibreta di bangko kada kayo gagasawa. Linaon day to iti kwarta nga impatpatulod mo Rico. Naala. Kitain nyo, no mano, tilinaon na. Hantoy. Nanang, apa kasi kadaklagatan ti linaon day ta libreta? Oo, nagpwesto nanang. Saan ay ako nayo ada kayon ti makaamu iti amin? Ultimo dagiti kasapulan diti balay? Payakas na ti allowance mila ang iti apo ko yu tinaikisay iti patpatulod ni Rico. Mala, sa akong ti mangilawlaw ang anak ko. Malaksid iti allowance yung agina. Lena, awanan ting kisay ni nanang yu iti patpatulod mo, Rico, anak ko. Ha? Ngam, kasanon dagiti gastos yu diti balay? Ni nanang yun ati nakakaamoy ti amin. Sa dapay source of income nga oray kaskasanaw. Manumot laangan nga iti kananda nga gina. Saan ang nagarbo ni Lena anak ko?
Uray anya ti ipasangom kadakwada, awan ti reklamo da. Ultimo ti anak mo. Nakitak no kasano a pinadakkel ni Lena ti anak yo. Iso adim makkel anasingpet nga ubing. Di dabaw, anak ka. Sinungat ko ti inayaw. Maipapanitipan na kibiyang na iti kwarta nga ipatpatulod mo rikaw. Ngam tinakdaran na ti kayat na mapasamak iday. Ti kayat na nga aramiday. Aging ka napaliiw ko ti aramidan na kat nagdamagakan kwa na. Agad day. Di nan inlimad kanyak tar aramidan na. Diyak amo no, anya ti sawa, tatang, nanang, nakababain ka da kayo. Lena, Awan ti rumbag a pagbain ang balasang ko. Siya, ti rumbag a dumawat iti dispensakan ka. Gapo iti inaramid ko. Awan ti basol yun, nanang. Agyaman nakit di kada kayo. Nagsayaat kayo adadakkel ni Rico. Kanagyaman na kiti pa ng tarabayo kadagita aginak. Kabayatan ti kaawan ko ditoy, tatang, nanang. awan ti rumbang nga pagdanagam kadagiti aginam kabayatan ti kaawan mo rikaw. Da kami kan ni nanang yaw ti makaammo kadakwada. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Ni Apo Diyos ti makamo amang subalit iti kinasaya at yu kada kami. Kumusta ti check up ni nanang bakit? Nagdanaga kita inyawag mo nga ipan mo ipa-check up. Nakarkaro pa'y kanyak Nakitak namin nakas na sa bali ti nga na itay. Sapay itay ayabak amangan kat ko na maulaw ka no. Isong impa-check up ko na Kat, anyati ko na di doktor na nga eh. Imato ka no ti presyon na. Iso asino katan jay doktor na jay intad na ang maintenance ni nanang. Kan adapay inayon na sa bali nga agas. Gimatang ka kuman na to, net. Wen, nakagatang akon. Masapon namin nga agtumar adagos itay. Kan ingatangak mutan iti prutas. Tanapintas dayjay para kan kuana. Agyaman ak to, net Naimbaglangan tanda ka. Kaasimot ni nanang no mabaybayan. Apay ko maabaybay aknay. Di kagdanag, takanayon mo't abambantayak ni nanang. Pasensya ka na. Siguradong awan man nabati ni tinyawat ko kon kaswildo. Alangan mo't asaan ta agastusan ni nanang. Diyak mo't kayat nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Sana bale, tanag pa overtime di boss mi. Ag-overtime ak tapno manayunan ti i-entrega kan kaswildo. Kita amat ba si Taboni? Amahan no si kamot ti agsakit no abusom ti bagim iti trabahom. Saan? Amo ka marigatan ka na gibad budget. Sakit mainayon pa iti kanayon na panagpaagas ni nanang ko. Ganda iti maintenance na. Okay laang. Makalungaw tayong tumatlaang Bonnie. Tinapatag, awan dakas ang mapasamak iti uray asino kada tayo. Nanang, kumusta tirik nayo? Ay nasaya at matad anak ko. Sana kas itaya kala at matad na ulaw Anya ngamin ayatar aramidan nyo. Saan kayo kanumot ngamin ang makatal na ko na nito, net? Nakarkaro ako mapsuta na awan aramidak anak ko. Kanbaysa, saan mo't anadagsan at trabaho di mapanagkara, hindi taparangan. Saan niyang paiso? Nung nagdaga ang itatipanawon nanang. May bayan nyo ngamin dagita. Ang tugtugaw kayo lahat ng dita balkonahe nung masikuran kayo dito o nagtibalay. Ikaasimot gamin di asawam arikos dito balay. Trabaho nanti abi na trabaho. At dapay nagiti ubing parubuatan na mapanag-eskwela. Kabagilan na day tananang. Narigrigat na dadakas ang mapasamak kada kayo. Manipod ita, tungpalin nyo amin ni ibaga kada kayo nito, netwine. Nalawon anak ko. Di nakpakadanagan.
turog. Mapuyatan kan Dapay trabaho minton bigat. Adang aming pampanunutok to, net. Anya dayta. Anya ayat timang burburi-buri ti panunot mo. Pampanunutok namin niya, awan ti mapasama ka ti biyag tayo. No, kastoy lang ti klase ti trabaho. Adapay ni nanang anas ka na taripatuan tayo. Saan kumamot nga itulok ti Diyos ngam kasanon no adan mapasamak kang kuana. Pangalaan tayo nga itigastusan tayo. Sa bagay, gusto ka lakay. Ang apay ay aday tati pampanunutem. Tonet, nas kami sa ganaan na kita abanag. Isa mapampanunot kung ti agaplay langan iti trabaho di balasiw tao. Agabrod ka? Sigurado ka? Uwan Tonet, tapno makalungaw tayo matbasit Ada di agency ng ibagbaga di katrabaho ka mabali na pag-applyan. Sika day tati amom anasayaat. Desidido akon. Mapanak iti agency ng ibagbaga kanyak ti katrabaho ka. Agaplayak langan iti trabaho di balasiw tao. Kumusta ti papan mo iti agency, Bonnie? Swerte ka talaga, Tonet. Talaga nga ato ti kasapulan da nga agtrabaho di balasiw tao. Nang runa iti factory iti Taiwan. Ijayin ti nag-applyak tapno makapanak adagos. Ay, sapay ko mga rodlakay, tamapagasatan ka. Taday tamot ti arapaap mo. Para iti pamilyata, Tonet. Kan para mutan ka ni nanang ko. Kayat ko, di saan kayon to mutan ang makamkamtod. Nang runa iti panagadal da iti anak ta. Kasta mutan da iti kasapulan ni nanang. Basta ganad kay ti papanam Amok nagagat ka. Iso asigurado ang magustuhan dati trabaho iti factory. No bilang mapagasatan ka maala ijay. Dakkel tinamnama ka maala ijay, Tonet. Ado kami ang nag-apply para iti factory worker ijay Taiwan. Ngam dakkel tinamnama. Positibo ni Bonnie nga asawa, iti anyaman akayat na agunudan man ng Emmy. Kas kumalaangan iti panag-apply na nga agabroad. Iti ababa sa Rita, nakapangarod ni Bonnie nga asawak ijay Taiwan, tapno agpaay a factory worker ijay. Kas taunay tiragsak mi ka ni katugangak manang. Nabati nga rod kanyak, dagiti doang anak mi, nagis eskwela, ken ti masakit a katugangak. Inyo unay ti asawa, ajak kano baybay-an ti inana, ta ipawit na mo ti amin akasapulan na. Tinungpal ko nga rod ti pagrebengak kas asawa ana ibati diti Pilipinas manang. Adu dagiti naragsakan iti panagabroad ti asawa, ngem adulat tamet dagiti saan manang Emmy. Gayam day ta ang kalis ko. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Aywan tapasar man ni kasinsin iseng. Kumusta nga ni nanang yaw? Medyo mayat matan angkel. Nakarecoveran iti panagsakit na iti napalabas. Nasayat nga rod no kasta. Aywan gayam tonight. Na magkumutanapan ka nun ni Bonnie ijay balasiw tao. Kasi ti Diyos, Uncle. Nakapanmutan idi na panalawas.
Anya pagilyan nga iti napan na nagtrabahuan. Ijay Taiwan, Uncle. Factory worker. Kastaya. Nasaya at mata. Ang umlay, ang mga nagbaliw kamata na kaskadagiti dado mga asawa dagiti nakabraw. Ha? Nakalipat na namin pinsan. Dagiti dadoma ay sa bali pa din tinasumok na nga aramidad. Saan ta mapasamak na ita, Uncle? Amok nga ilalaan ti pagbanbanugan ti asawak. Nang runa pa itan, taaddan ijay sa bali a pagilian. Nasaya at nga rod ano kasta. Tain nakman pa'y kumustaan ni nanang yaw. Nakman kay's istorya. Sige lang, Uncle. Ingkailatan iti ayan ni Nanang. Kumusta kan nga ay kasinsan? Kaas iti Diyos, sa anak mo't akas iti sigod, akanayon ang maulaw, kan gumato ti presyon na. Ay, di ka nasaya at no kasta. Ay naanadam ti bagim kasinsan tapno, mairanod ka pa'y mutay ti pagbambanugan ni Bune iti abraw. Naimbag nga rod ta, naka-abroad mo ten kasinsen. Nga rod agam na bantayam jay manugang mau. Ha? Narikatan. Amumot siguro dagiti madamdamag ka dagiti daduma nagabrod ti asawa na. Amo ka nasingpot ni Buni a kaanakak. Iso saan masulisog dayjay. Hangam, di tayo mo ti manugang mo, no anya ti pudno akababalin na. Nasingpot ni Tonet, kasinsen. Nakaan-anos pa'y amang tartaripato kanyak. Well, nadaak ditan, ng paliiwom lataa. Narigatan kasinsen. Sapay at dalangana. Dagiti kay dagiti mananggundaway nga alilaway. Ada puntom kasinsen. Anong sa bagay, saan anasam arumrumwar ni Tonet? Kayat na ti agtalinaad dito'y balay. Ay, nakasinsen, di ka kadiag kamkampantay. Basta bantayam ti amin agaraw na. Kumusta? Alay, tama lang nagkita tan. Uy, si Kamot Gayam, Georgia. Naimbag man ta nagranata. Narod di ka mga minin, sumursurot ka na kami itong kalawisin da ka. Amo matan ti mudra akas kanyak. Ado ti as-asikaswan na. Naimbag kan ka awan responsibilidad mo. Talaga, sisi. Ay, wala, may ka matagpasyar ay di salon ko. Tani, kasla na baybay ang matanday tabagim, oh? Ay, apo. O may ka matagpapintas, Asino ko matipapintasa, katawan mo't dito'y nilakay ko. Ha? Apay, ayan na ayan. Napan nagtrabaho iji abroad. Kasta ka di? Oh, di may mayat mananak ka na yun na napintas ka. Agasam nga itatagaya mo na di abroad nila kay mo. Di atan kastusan para itibaghim. Pamper yourself, sisi. Agpa-beauty ka,
Ala, bayam ta, pasyaran kan tumaminsan. Urayan ka Ibaga ka dagiti tropa, mabalin ka na sumurot ka na kami. Agaliwak say ka ba't paminsan? Kit isurot na kanto iti ayuyan mi, tap nag-enjoy ka mat, sisi. Hello, Bonnie. Hello, Tonet. Kumusta kayo ngay? Naimbag ta nakaawag ka manan. Nasayaat kami mat ditoy. Ni Nanang ngay, kumusta? Saan ka din na dimikarte sakit na? Saanan? Di mo pagdanagan ni Nanang. Uray dagiti ubing, okay damat. Si Kangay, kumusta ti trabaho dita? Narigad. Nasken nga anusan para iti masakbayan ti pamilya tayo. Ay, wan gayam lakay. Agpakada ako ma. Aw-awisan dak namin dagiti sigod agagayam ko nga agaliwak say mat sagpaminsan. Kunak nga agpakada akpay mat kan ka Di sumurot ka mat kadakwada sa paminsan Masapol mat nga agaliwak say ka, Tonet. Amo ka narigad ti obra medinal daw. Sakit may naayong pay ni Nanang ko nga sa sikaswam. Agpayso? Palubusan nak? Ulit ko na plangarudin. Mapan ka, tapno makarelax ka mo Agyaman nagnarod lakay. Basta, agan nagkakanayon dita Ragsak ko iti daydi agundaway, tadinak pinaay ti asawak, idi nagpakadakken kwa naman ng Emmy. Nabayag nga minen ajak nakakuyog dagiti gagayam ko. Tinaminsan nga isusurot ko kadakwada, nasunutan pay, aging ga ati sagpaminsan, nagbalinan amasansan. Napadas ko ti simurot kadakwada iti bar, aging ga iti simurotak kadakwada iti pagsusugalan. Gaputa na swerte ak iti damo nga isusurot ko kadakwada iti sugalan, jak napupuutan, anaigumunak matan iti dayjay abisyo. Sa anak amakatal na, no sa anak amapan agsugal manang. Ti ipatpatulod ti asawak, ti kanayon ko nga ururayan, tapno addalaeng maaramat ko. Mas daaw pa yan ti katugangak, no apay amasansan amarabyanak nga agawid, tunggal rumwar kami kadagiti gagayam ko. Dimmakkel ti maipapaabak ko iti sugalan manang. Agingga iti nakapanunutak pa yan, iti saan ang maiparbang, tapno masustinir ko laeng, tinasumok ko abisyo. Hello, Lakay. Ay, pasensyakan tayo mawagak. Adda ngamin emergency ditoy. Apay, anya tinapasamak dita? Ni Nanang, interay ko dito ospital. Kalaat ngamin anatumba, itay nalpas kami anangan. Indiretso da iti ICU, tamarigatan nga agangas. Anya? Diyos ko, anya Di ka madanagan. Okay, hindi ka sasaad na. Masapol lang nga agtali na agpay diti ospital iti sumagmamanong aldaw, tapno maobserbaran da. Ngam awanan ti rumbang apagdanagam. Sapay nagato ti trabaho mi. Sana ka basta makaawit, Tonet. Ay, saanan? Siya kun ti makaamo ka ni Nanang.
Mangipatulod ka laangan iti kwarta nga usaran mi dito ospital. Sigurado adakkel ti mabusbos, tadakat nga rod iti ICU. O sige, agi patulod ka dagos. Nabilang kurang ti patulod ko, iawag mo dagos kanyak. Sikat ti makaamok ni nanang. Wen lakay, di ka agdanag. Sige tayo nakpaikitaan ni nanang. Sige nga rod, agi rin medyo kiti patulod ko itamot laan. Awagan naktumanan to net, tapno amok mo niya ti kasasaad ni nanang. Wen lakay. Sige, bye. Aday ta, agi patulod ka no itamot laan. Addan kwarta nga aramatag amapan iti sugalan. Mabayadak mat sigurong dagiti dadduma na utang ko. Kat makasubuta kon kadagiti abak ko iti sugal. Importante, nakaluto ako ni iti kaninyo kadagiti apu ko yo. Apay, mabayag ka kadi iti papadam, anak ko. Nanang, sigurado amarabianak. Ay, agandad ka garud Masan-san ba't gaminan ti irorwar mo? Amagano makasalaw ka iti managdakdakas, no kanayon amarabian ka nga gawid. Sana bale, taitultulod nak madya sa agayam ko nanang. Adalugan na dayjay. Ay, kastaya. Ayun gayam, imawag ka din ni Boney. Kumusta ka numutan, iti ayan na. Kalkalpas may nagsarita nanang. Nasayaat mo ti kasasaad na ijay. Awan ka no ti rumbang pagdanagan tayo. Agkid-kid daw nga rod iti pasensya, taman mano ang makaawag. Makumikom ka no iti trabaho da. Ay, kaano-kano ngay nga agbakasyon. Ado ka no pa iti trabaho da nanang. Ngaminton makawaya, amang no makaawid ton. Ay, ikumusta anak to lang aruda no umawag manan anak ko. Ibagam nga aganad mo't iti ayan na. Wen nanang, makadanon. Alang arud, mapana kong tagurura yung di kadwak. Makaamu kayon kadagiti ubing. Makan kayon ton nanang. Ay, wan, balasang ko. Ni Bonnie tumawawag. Diyak mabalin asong batan. Ama numadlaw na no sa dino ti ayan ko. Aday ta, awanan. Bayak pay laang. Ti amuna kat adda kami pay lang iti ospital. Taimbagak na inton bigat pay ang makaruwar ni nana. Ay, sa anak ka nakasubot a pulos. Kan nakautangak manan kadagiti gagayem ko. Tanaibos ti impatulod ni Bonnie a kwarta kanyak. Anyamot din. Anya nga tamanan na pamuspusan ti aramida. Tapno agkakwarta akmanan.
Si kakadi nga agpaisaw. Siyak nga rod, nanang. Apay ada kayo ti nangilo ka titire daw. Apay nakariin kayo pa lang kat rabiin. Ay, Jack pa'y karod ang tuglap. Nalaw mo nagkan, anak ko. Apay nga agpuypuyat kayo kat nabiit pa na ospital kayo. Makapadakas kada kayo dayta. Anya ti ko naman anak ko. Na ospitalak. Wala nang. Di mat na-ICU kayo pa'y? Kasa tinyawag kanyak nito net, hindi na ospital kayo. Nay, sa anak mo ta na ospital, anak ko. Ha? Awan tinapasamak kanyak. Katno adda aklaang dito'y balay. Anya? Apay nga rin imbaga kanyak nito net, na ospital kayo. Sa dinatayan na? Ay, rimwar manan anak ko. Itay pa'y bigat. Ha? Adda ka no na patagapapanan na. Kataging gaita, saan pa'y asimbangpot? Anya? Tiyawanan ba na babae? Inaramat na kayo pa'y itikinasalawasaw na? Ayan dagiti anak may nanang. Nakaturog dan anak ko. Napakan kumutidan. Sa dino nga ta tinapnapan ng dadya babae. Nanang, nabayag ka din nga aramidan na ti kastoy. Wen, anak ko. Kunak ano among, taisumot ti ibang pagana. Palpalubusam ka no, matasumurot ka dagiti gagayim na. Jack ilibak day tananang. Palpalubusak. Angam Jack amo amasansan gaya man nakastoy tar aramidan na. Kat tinasakit. Inaramat na kayo pa'y. Tapno makadawat lang kanyak itidak kalagatad. Nga isok ano taramatan niyo i ospital? Ay, anak ko. Isumot lagay makastalauna hindi pa naggagar kong agawid. Tadagay maduktalak. Agaluwad kanyak na siya babae. Ay na, saan mo adangdangran anak ko? Amom nga umuna no papapanan na. Kanoan niya ti pangararamatan na iti kwarta. Diyak amo na niya ti maaramid ko apama na makitak nanang. Oray ka sumangpot di awanan bain. Naggapuam. Bonnie? Anda ka? Bonnie? Hindi na karakopan. Awid ka di pa'y na ito'y timay sa nga inak. Naggapuam. Kwa, Bonnie. Apay nagulbod ka kanyak. Dinardaras ko tinagawid ta kaya't ka makita ti sasaadan ti inak. Takunam ana ICU. Ngam gayam, pasig na inuulbod nagiti imbagam kanyak. Pakawanan na, Bonnie. Kadwam ti lalaki, miso aparbango na nasimangpot ka. Iso tinangar aramatam iti kwarta nga impatpatulod ko. Ako nam nga aramatin niyo iti ospital. Awan lalaki, Bonnie. Iti uray ka anuman. Saan ka ginulipan? Sa dinungar ti nagapam. Kanapay nga aramidam ti kastoy to net. Kakasi ak nagtrabaho iti balasiw tao. Tapno maipaay ko lang ti amin nakasapulan niyo ditoy. Tila ang kidkid dawak. Asikaswam dagit anak ta. Kastamot na ni nanang. Ayan ti konsensyam to net. Pakawanan na ka. Aklo na ka nagulbudakan ka. Naramit ko ti kastyay. Naputa na igumo na kiti sugal. Ado tinaipaabak po. Kan nakautang ka dagiti gagayim ko. Anya? Apay nasumok mo ti agsugal. Sorry. Sana na maulit. Nabayagan na kayat ko ngayon dyan. Namawan pa nga laki ti pagbayad ko kadagiti nakautangak. Sana kigasang-gasa takmanan. Marang makasabutak. Babahan iti kwarta ngayong patulod mo. Pagawanan na ko ni. Diyak amo na niya ti sawak to net.
Jak impagarup ama aramid mo ti kastoy. Jak pulos impagarup. Nanang, apinawan mo to ni Bonnie. Aring na nairida paklaang, ngamawan mo tan. Sa dino tinapanan na. Dapan ka no nagpalambis, iti ayan ti katrabahuan na akadwa na nagbalik bayan. Nanang, pakawanan dak. Ay, amo kadak kalabasol tinaramidak kada kayo kan Bonnie. Pagbababawyak ti amin nanang. Pangaasiyo tatulungan dak. Tapno mapakawan na pa'y ti asawak. Bay ampay laeng tapno makapanunot. Narigat asabatan ti pudot ti ulo na. Amo ka makapagsarita kayon tuumot laeng itinasayaan. Sapay ko mata mapakawan na pa'y ni Bonnie nanang. Ikari ka jakon ulitin pa'y tinaramid ko. Patpat gakunay ti asawak nanang. Tunet, balasang ko. Katuray kada kayo. Agkidawak iti pamakawan. Inaramat kayo. Tapno mapatgan lang ti kidawak ka ni Bonnie nga asawak. Pakawanan da ko ma. Nalaos ti panagbabawik. Ala, bayam anak ko. Taintun agsubli dito'y. Kasaritak to itinalapat. Amok, asaan ka akasta klase a babae. Amok ang mapakawan na kan tumatlaang ti asawam. Kat maurnos tumatlaang ti amin kada kayo. Maligayang pagdating sa Timasakbayan, Itapapagayam. Si kakadin day ta, layo? Si mangpet kakadin, manipod abroad? Siyempre, friend. Oy, no, italang ang nagkita ta, itilasod tinaunday a panawan. Oy, mapantaman mat iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papananta. Tagkasangay ti anak ko ani Eden. Oy, magpaikan ka, tadan pamilyam. Ay, awan mat ngamin mga sawa kanya. Anya? Anyaya ti kayat mga asawa, lalaki wano babae? Oy, siyempre ti lalaki. Oy, babae ak nga ron. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Sika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam darling. Adamat gayam kadwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputan nagpintasak, Grace. Kuraklakot no asino a babae itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Why, agpada talaang a loka-loka. Sana ka loka-loka. Hoy, mala, umay kayo kit din. Tay-tay pa nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? What? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo kit din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din ay business firm mo, darling? Yes, darling. Ada may makitransak kanyak, may papaniti negosyo. Okay. Umayak to ayan mo. Umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Paggidan ta amangan. Yes, darling. Love you. I love you too, darling. Sapay ko ma, tagnanayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat pa? Itarik. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti riknam. Kasta akmat, darling.
Agnanayon ti ragsak ken panagayat ta iti tunggal maysa. Ay, Loka. Nakita nga danapan alalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurunod iti tao. Madamat kaya ka no asawa na. Si kay tatilugi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinkwana. Dayta nga ron ti pakisuro na. Amukla ko nga da asawa na. Saan ko pinatulan? Iso amade, ti kanahin nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan ah. Sika, kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkitkitaan na kanya. Taapay at kwarta sa pagkitkita na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo? Agpagpagata nga iti agkakanat. Intun saan ko ang may gatangan? Agpasugnod. Maragsakan akman ta makitak ti kinaragsak yu ken ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apada iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itag na pa'y amin na masapul mi. Kasano ba't ti sapul mo iti restaurant, iha? Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin iti bangko. Nasingpat at talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakenkwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adi na kanto isuka. Panagkunak katararamidak mat amin, mami. Adda ngamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali. Jaklakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan, ano ngay, adan to pa kailawanan na. Anya ti aramidem. No aramidem na dayta kanya, jaklakit di mapakawan, mami. Mapan, iti pakailawanan na. At dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo tinakitak a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no saan ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapanta ijoy. Di mo ko na ngayon kag-display di restobar. Ay, si kamat. Italaan nga agpakaduaaken ka, di na pa'y kaduaan. Alaman langan. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Uy, ay nakasta tinapud no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay ka tarigat kan ginawan. Abay, agasawa ta. Uy, urean niya ditan basta kadua anak amapan ijeres tobar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin kuko iti business firm iti asidag ti resto bar? Italaan niya may dito eh. Uling agpaiso. Big time lakit di ta. Masapol ang masukit ko day tabak na. Kasano ko ma? Adda ka nun asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano da, iti kinabak nang. Intan serbyan ida. Sapay kastaw na yung matipanangkita kanyak ti bakla kadwana. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, mayat na ita anak panunod ba? Mapanak iti ayan ti lalaki, tas ikamat jay bakla. Ariglado, Sara. Sige, asit ganta ida. Barim adda magunud ta pagsayaatan kanakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikanak man iti Black Label Canadian Whiskey. Ay, awan kas tarito Miss Beauty. Uy, Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito ay? Ikan na kami iti amum amayat. Okay, sikat matungpal. Inak mangalay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ko. Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Uy,
Adrian, ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmatlaang iti akinagan. Kuagaya. Awagan nak kumalay tilay nyo. Agayam tanwan. Ari ka daw, Leo. Nyak titi order you, sir. Dahito kadwak ti agurder. Ta jak amun wanya ti kayat na. Insurot na klaeng dito. Kasta ka di, sir. Ni Jack agkamali. Da kayo ti akin kukwa iti business firm, iti asidan. Ha? Kasano nga mo? Ita ka lang anak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakadwak dito, sir. Di nakbakit kita, tadi ka mat umay dito, Ngam siya. Adat ilalabas ko, di tapasdak yo. Saan tala siguro ang nagrana itiruar ti pasdek? Iso adi ka nakit-kita. Saan ka na yun, adi taas ti pasdak yo, ti pagpagnaak, sir? Matlagayam. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Ay, nagbit kamat anauman, Eddie. Kayat ko pa iti aginom. Ngam na bartak ka. Nagawid ta. Ay, saan ka ding addain iti asidig amabalin a pagdagusan? Ang tama, Leo. Kukuamat lang kakin kukwa iti resto bar. Mabaling kaya tulungan. Ama pa niti maysa kada iti maabangan na kwarto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At ako siyo? Ay, adda iti parking lot. Kaya't mo asawan. Umiyan ka pa'y kadag iti maysa a kwarto itiin, Leo? Ay, nagayam. Diyak kabaalan nga agmaneho no nabartek ka. Sabagay. Amangan no madisgrasya ka pa Itaman pa yakas ti payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. Saan samat anasaya at impluensya ni Leo kan ka? Saan ka matasigo da papapa ni resto bar? Pinagusto ka lang mati awis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinin na bisyo? Awan tinasaya at nga itdanti ka na yun nga ipapan iti resto bar. Saan mo ta ka na yun, darling? Sapay ko ma, darling. Saan kumapay ang maulit day nga ipapan nyo iti resto bar? Sigod kat masapsapan ni dadim nga agaw awid. Idi la malumaan na ladaw. Ha? Sipsiputan nyo ni daddy, kanti? Saan matkit di? Ngam basta malum. Kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idi kalman. Rabiin anapalabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni daddy, anti. Saan kumat ngamin nga ammo no apay? Ay nalipatan mong ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, anti. Sige basang. Mabiit lang tamangala Nagapwam ka di iha. Itay pengawan ka. Napanang di ta store, mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analadaw asimmangpat ni daddy idirabi Anya? Apay ang dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni dadim? Dayta timbagakan ko na, mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun ti saludsot na, mami. Ay, unay kat dagiti tattao nga usyuseron aya. Apay ngamin, anala daw ni daddy idirabi mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na anak. Sige nga Ruth, tamapanak mo taniten ti trabaho. Manipod na napasama kada kami ka ni Jack. Saanan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon? Nagado alalaki tita. Kuma, amangan no agbunga tinaramid na kanya. Parasam aban ni Ethan ni Sir Eddie. Sigurado nga agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore adda Saan ka mat na mapanigibalay da? Agyan kayo mat iti sa balay. Kayat mo asawan. Ore maisak akabit. Ado mat tikasta, saan ka di? Sa bagay. Sapay amang ano agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta pag tinagan na iti aggayam.
Anya di kayat mo asawan? Asino nga gayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, ginabartik ni Leo. Inarum naksika. Kayat mo matday dya abakla? Agpada kayo alalaki. Oreman, katamom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani karon sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam tiloko abakla? Saan ka di nga itajay ko nam apanang rugi mi di ospital? Wen, bro. Engam intunsan a para rabi iti shift ko. Intaman manan ni Jerry Tobar. Ngem, saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangpet. Kat masayar tirik na ni Grace. Okay. Mga ramid ta nga rod iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay Jerry Tobar. Agawid takal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam.